Вчера вечер наступил Зиги Марли, син легендарного Боба Марлija, чий спектакл потрели веце як 10 тисячі людзе. Потім ще шарували репер Френч Монтана, Джакс Джонс і Burak Jeter, a dobri nastupi boli i na drugih binoh. Organizatorovi značeli, že nje bulo vekši problemi i že bezpečnost naščeviteljoh na najvišćim urovnju poteraz, bo popri 1500 robotnikov obezpečenja i policajoh njeprerivno dežuraju i ekipi švitke pomoći. Каждый вечер на располаганju около 15 доктора и медицински техничаре, то людзе с вецерочним искуством у роботи на фестивалох, окреме на Екзиту. Нашoj ekipi Zavoda za švitku medicinsku pomoć dostupni i u kampu za naščeviteljoh 24 hodini. Pacijenti še poteraz uglavnim javljali pre bolji u glavi, u žalutku i ljehčejši pokaličenja. Nješka večer še s najvekšim njestrpenjom očekuje nastup Grace Jones na glavnej bini i Disciplesoh u Dance Areni. Karti za nješkajši večer moš kupit u Gigsticksovih predavaljnjoh, a na kapuri hodno kupit po ceni 4000 dinari.